Mukaririgite wa arimi ba majani Meru na atumirite ati arimi mwaka juju bakerigira mbona thie njega onde ithurano bikwirigirwo muthiene jo mweri juju jwetantatu akiuga ati mitaratara ya kung'ana ni kikumbithia bubu mukaririgite uju Muriki Kanyaru ariuga ni baranirite na aguri bao mekenda kuona maguri ja mega ya kimera kiao na kuga ati minista wa arimi akariunga ntere uche Meru kubanga na kwaraniria na arimi. Dennis Mugendi na ripoti je. Urimi bwa majani kaunti ya Meru na Tharaka Nithi ni bukinyite ikinya mbere kuguanithenwe na mianka ya ugatene buri kuringana na mukarigiti wa jo Muriki Kanyaru uria kuga kinya kuri na wirigiro bwa bonus ijite kwithirwa iri ya iguru untubuka gwiria arimi turutonya mbeca cia mayani ciatite nama na factory nyingi ndene area zone 7 ciarite mbeca itio kinya chiringi 30 bonus na turutonya mwaka yo mbere factory cionthe ndene zone 7 ciarire over 30 shillings mwaka yo eli cia kinya tu cionthe ringi ciaria over 40 shillings bonus mbeca cia mweri ciongo twatirimire cia chiringi 16 na turutonya ituongelere cia kinya chiringi 21 na twikuria rianga bando iturongelere ringi cia kinya 25 chili ngenda kurikania murimi twitonya 2021 kwanza iberinya uti special bonus ka kiruni na twikuya bando itwalolerie tuona murimi no ritwe kiruni kiu bonus ye mwaka yo twitite kinya yo itwiririte ikethere bui na kira twira murimi rionthe tumwira o mwaka turendo kinya mbere ku kinya bonus ye mwaka yo itwiririte there bui kirira ari ku mwaka yo yuthiri mukaririgiti uju aritariria ati ni kwithirite kuri na ngwataniro atigatika arimi na arungamiri tabo ma director are gukujiritwe witina mbere bo buingi kuguanithenu na tene kerekano uthondeki bwa barabara cia matura kwagirithia utungata ibande na factory ne na kinya guswira majani ja thoko itukwenda wakisha factory cionthe chikuthithia kintu kiitwa orthodox machines chiwikira orthodox machines kwichikirite already michimikuru ndikirite kionyo ibarekire barwe kwa njia kuruta ngui imenti benyo itukwenda kinya factory ingi ikinye tali riu chikira machine yu kenda tumba kuthia mayani orthodox kenda tuniani chia competition ki mayani aya yangi tukuthia ya CTC bando tu wau tuitumaira machine yu otuthie kinya green tea kinya yo it's a part of diversification kinya yo ikaumbothethia na reduce kuinya na kwa mayani thokone tuthithitie mayani ya type imwe kenda yomba kuona mbeca nukumea rimwe ya tukuthithia tha yomba kuthura na mbeca ringi orthodox kethera na mbeca kwa murimi kila mwaka kethera na utetho kai mayani yawe no tuye na thoko nyingira ya wita kingi kira tukuthithia itukweria kwaraniria na buyers betu na raome na ukiyakululia thoko ira twenda cha mayani mostly twenda cha Pakistan ni turaira mayani yara maingi buru twina Egypt, tuina Russia, tuina Afghanistan na nthi wingi cia Asia. No lolia nthi inyingi ci unstable muno, cina mantu ya maingi ya andwa na yangi. Kou itukwenda bandu kuria thoko ingi ire tina mantu ya andwa na mbi, nontu thoko ire thine ire ya mayani ya cia thoko rimwe twache na tukwendia, kou itukwenda tonya nthi ingi ci stable ya US, itukwenda tonya UK, itukwenda tonya nthi nyingi cia Europe kinya cionthe ni kunyuma yani kinya China itukwenda tonya ku population ya China yingi muno tukiakulo tukawata thoko ere China utirio mayani yetu ya Kenya na ya murimi o munini ya cia mbeca nontu China ni kunyuma yani ama ingi muno ku kirankera arimi nontu tukutiria miaka yetu ithatu itwitite kurene ringi kabera pakendo kachwa ibalwelie Italia rira sekta yetu ya mayani ringite ntubotongeria bora boiguo. Dennis Mugendi Welu Njuma Ijembe kaunti ya Meru.